Seva, 18-godišnji učenik koji jedva izlazi na kraj sa školom, pronalazi privatnu profesorku po imenu Ana, smirenu i lepu ženu, duplo stariju od njega. Ono što počinje kao obični časovi polako prerasta u nešto što ni jedno od njih nije planiralo. Osjećanja rastu, granice se brišu i odjednom njihov odnos postaje mnogo više od običnog odnosa profesora i učenika. Ali može li nešto ovako komplikovano zaista da opstane? Hajde da saznamo. Naša priča počinje sa mladićem po imenu Seva, 18-godišnjim srednjoškolcem koji ozbiljno zaostaje u školi. Nije tip učenika koji sedne, otvori knjigu i odmah počne da uči. Umjesto toga, stalno je rasejan, bez fokusa, a ocjene mu iz dana u dan postaju sve gore. Njegovi roditelji su veoma zabrinuti za njegovu budućnost i više ne znaju šta da rade s njim. U međuvremenu, njegovi roditelji planiraju odmor, ali ovog puta odlučuju da Sevu ne povedu sa sobom. Njihova logika je jednostavna. Ako ostane sam kod kuće, bez ikakvih distrakcija i sa ispitima koji dolaze za samo mjesec dana, možda će konačno ozbiljno sesti da uči. Zato pre polaska sedaju sa njim, savjetuju ga da vodi računa o sebi, da se dobro hrani, ostane fokusiran i ozbiljno priprema za predstojeće ispite. Nakon toga pakuju kofere i odlaze na odmor, ostavljajući Sevu potpuno samog kod kuće. Sada je sam, kuća je tiha, a ispiti su svakim danom sve bliže. Zna da se uopšte nije dobro pripremio i prvi put osjeća blagu nervozu zbog toga. Zato odlučuje da uradi nešto pametno. Odlazi na internet i počinje da traži privatnog profesora koji bi mogao da mu pomogne da se spremi za kratko vreme. Nakon nekog vremena pronalazi informacije o profesorki koja živi malo dalje od njegove kuće. Ne gubeći vreme, Seva ustaje i odlazi do njenog stana. Kada stigne i pokuša da pozvoni, komšija koji stoji u blizini kaže mu da zvono ne radi i da bi trebalo da pokuca. Seva pokuca, a posle nekoliko trenutaka vrata se otvaraju. Ispred njega stoji žena po imenu Ana, stara oko 50 godina. Smirena je, lepo obučena i odiše tihim dostojanstvom. Ana ga poziva unutra i pita ga kako je saznao za nju. Seva objašnjava da je njene podatke pronašao na internetu. Nakon kratkog razgovora, Ana pristaje da ga podučava i pomogne mu da se pripremi za ispite. Već od prvog dana Ana se pokazuje kao odlična profesorka. Nije samo obrazovana, već i topla, strpljiva i iskreno ljubazna. Od samog početka trudi se da bude prijateljski nastrojena prema Sevi, shvatajući da će učenik koji se osjeća prijatno prirodno imati više želje za učenjem. Inteligentna je, skromna i tačno zna kako da objasni teške stvari na jednostavan način. Počinje sa književnošću i daje Sevi domaći zadatak da piše eseje, što mu veoma teško pada. Ipak, Seva odlazi kući i ozbiljno radi na njima, a kada ih sljedećeg dana pokaže Ani, ona je iskreno zadovoljna i kaže mu da je uradio veoma dobar posao. Ali kako dani prolaze, nešto počinje da se menja. Dok Ana predaje, Seva počinje da primećuje stvari kod nje koje nemaju nikakve veze sa učenjem. Primećuje način na koji sređuje kosu, način na koji objašnjava gradivo, pokrete njenih ruku dok govori. U njemu polako počinje da raste čudan osjećaj. Počinje da je gleda drugačije, ne samo kao profesorku, već kao ženu. Te večeri odlazi kući, sprema sebi večeru, jede u tišini i odlazi na spavanje. Sljedećeg jutra ustaje, sprema se, kratko razgovara sa roditeljima telefonom i vraća se kod Ane na sljedeći čas. Kada ovog puta stigne, zatiče je kako se muči sa slavinom koja curi u kuhinji. Bez da ga iko pita, i Seva brzo prilazi i uspeva da zatvori slavinu i zaustavi curenje. Ana mu se zahvaljuje uz osmeh, a taj mali trenutak ih još više zbližava. Sedaju da nastave čas, ali Sevine misli više nisu potpuno usmerene na knjige. Pogled mu stalno odlazi ka Ani. Način na koji priča, način na koji se smeje i polako, gotovo neprimetno, Ana počinje da osjeća nešto slično. Već dugo živi sama, a usamljenost se tiho uvukla u njen život. Sevino prisustvo u njenom domu donosi toplinu i energiju koje joj već dugo nedostaju. Dok mu predaje, ponekad uhvati sebe kako joj misli odlutaju, a pogled ostane na njemu sekund duže nego što bi trebalo. Otprilike u to vreme Aninu sestru poziva njen sin na rođendansku proslavu. Ana odlazi tamo, a na zabavi je sestra upoznaje sa jednim muškarcem, pristojnim i lepo vaspitanim čovjekom. Njena sestra već dugo želi da se Ana skrasi i očigledno se nada da bi između njih moglo nešto da se razvije. I sam muškarac deluje zainteresovano za Anu i kaže da bi voleo da je izvede na sastanak.
Ali Anino srce nije u tome. Ne razmišlja o braku niti o novom početku sa nepoznatom osobom. Ljubazno mu se izvinjava i tiho napušta zabavu. Već sljedećeg dana kada Seva dođe na čas, zatiče ulazna vrata blago odškrinuta. Polako ulazi unutra i primećuje da su vrata jedne sobe također malo otvorena. Pogleda kroz mali razmak i vidi Anu kako se presvlači. Čim ga primeti, odmah zatvara vrata. Nakon što se brzo obuče, izlazi napolje i njih dvoje nastavljaju čas kao da se ništa nije dogodilo, ali napetost u vazduhu je nemoguće ignorisati. Seva jedva uspeva da se fokusira na ono što Ana govori. Misli su mu potpuno negde drugde. Počinje da traži razloge da ostaje duže kod nje. Postavlja više pitanja nego što je potrebno, pokušava da produži svaki čas i koristi svaki izgovor da provede još malo vremena sa njom. Potpuno je svestan da ono što osjeća nije prolazno, već nešto duboko i stvarno, ali ne zna šta da uradi sa tim osjećanjima. Zato jednog dana odlučuje da Ani donese njen omiljeni cvet kao poklon. Ana ga prihvata uz topao osmeh, ali mu nežno kaže da ubuduće ne mora da joj donosi cveće. Odlazi da stavi cvet u vazu, a Seva kreće za njom. Polako joj prilazi bliže, a Ana mu govori da stane. Ali pre nego što bilo ko od njih uspe racionalno da razmisli, Seva se nagne i poljubi je. I Ana uprko svemu ne uzmiče. Na kratki trenutak oboje se potpuno izgube u tom poljubcu. Kada Seva kasnije ode kući, Ana ostaje sama sa svojim mislima. Otvara laptop i tiho pronalazi Sevu na društvenim mrežama. Pregleda njegov profil, njegove fotografije, njegov život i nešto u njoj omekša. Shvata da se zaljubila u njega, ali odbija to da izgovori naglas, čak i sebi. Odlučuje da se povuče, da napravi distancu i bude odgovorna odrasla osoba u celoj situaciji. Ali već sljedećeg dana kada Seva dođe kod njema, dogodi se nešto što ruši sve zidove koje je pažljivo gradila. Seva, preplavljen emocijama i nesposoban da ih više zadržava u sebi, skida majicu i prilazi joj. Ana pokušava da ga zaustavi, govori mu da je to pogrešno, ali njena odlučnost popušta. I baš tako granica između profesorke i učenika potpuno nestaje. Između njih počinje veza, tiha, tajna, intenzivna i komplikovana. Počinju da provode svo vreme zajedno. Ana ga podučava tokom dana, a ostatak vremena gube se jedno u drugom. Pošto su Sevini roditelji još uvek na odmoru, on većinu vremena provodi u Aninom stanu. Oboje su iskreno srećni tokom tog perioda. Jednog popodneva Ana se vraća iz kupovine i ulazi u lift. Tamo upoznaje novog komšiju, muškarca koji je očigledno privlači i odmah počinje da flertuje s njom. Ana ne obraća pažnju na to, ignoriše ga, izlazi iz lifta i ulazi u svoj stan. Te noći Seva pravi žurku u svojoj kući. Dolaze njegovi prijatelji, a večer se puni muzikom, smehom, alkoholom i haosom koji nastaje kada se mladi okupe. Seva međutim nije raspoložen za slavlje. Sedi sam, polako pije i posmatra ostale kako se zabavljaju. Ali tada primećuje jednu devojku iz razreda koja ga stalno gleda. Prijatelji ga zadirkuju, govoreći mu da joj se očigledno dopada. Seva to u početku ignoriše. Kako se društvo okuplja zbog igre, stvari za Sevu postaju mutne. Popio je previše i do kraja večeri završava sam u svojoj sobi sa tom devojkom. Sljedećeg jutra budi se i vidi je kako još leži pored njega u krevetu. Čim je ugleda, preplavi ga talas krivice i stida. Tačno zna šta se dogodilo i šta to znači. Izdao je Anu. Ne može da podnese taj osjećaj pa iste večeri odmah odlazi kod Ane. Zatiče je zauzetu u stanu i bez ikakvog oklevanja joj sve priznaje. Da je bila žurka, da se napio, da je završio u krevetu sa drugom devojkom i da mu je neizmerno žao. Ana ne govori ni reč. Samo stoji tamo i sluša ga. Tišina između njih postaje nepodnošljiva, a Seva, nesposoban da podnese sopstvenu krivicu, počinje da udara sam sebe po licu. Kada to vidi, Ana odmah prilazi i obavija ga rukama. Nakon nekoliko tihih trenutaka Seva odlazi. Ana ga posmatra kroz prozor, a kada ga više ne može vidjeti, okreće se laptopu i pronalazi fotografije na njegovim društvenim mrežama. Seva nasmejan sa tom devojkom na žurci. I po prvi put Ana sebi dopušta da zaplače, jer sada bez ikakve sumnje shvata da ga voli. Nekoliko dana kasnije Seva se vraća iz kupovine i pronalazi tu istu devojku kako stoji ispred njegovih vrata. Ona mu kaže da je one noći nakon žurke ostavila neke svoje stvari kod njega. Seva je pušta unutra, a ona odlazi do njegove sobe i izvlači torbu sa odećom ispod kreveta. Zatim se nasmeši i priznaje da ih je namjerno ostavila tamo, nadajući se da će je pozvati i da će se zbližiti. Želi vezu sa njim, ali Seva odmahuje glavom.
Ne želi ponovo da povredi Anu. Šalje devojku kući, a ona odlazi postiđena i odbačena. Te večeri Seva odlazi kod Ane i zatiče je prelepu. Obukla je elegantnu haljinu i spremila topao, ukusan obrok samo za njega, a zatim zajedno izlaze u šetnju. Hodaju ulicama jedno pored drugog i u jednom trenutku Seva posegne i uhvati je za ruku. Ana je kratko zadrži, ali čim neko prođe pored njih, pušta je. Mnogo je starija od njega i užasava se toga šta će ljudi misliti, pogleda, šapata i osude. Seva to primećuje i osjeća se povređeno, iako razume zašto se tako ponaša. Ali onda, u jednom mirnom delu ulice, Ana se iznenada nagne i poljubi ga i u tom trenutku sve ponovo deluje kako treba. Vraćaju se u njen stan i ostatak večeri provode zajedno. Kasnije, kada Seva krene kući, nailazi na onu istu devojku blizu zgrade. Kratko razgovaraju i odlaze zajedno u istom pravcu. Ana ih posmatra sa prozora i prizor koji vidi steže joj stomak od ljubomore. Sljedećeg dana Ana izlazi na polje i ugleda Sevu kako se zabavlja sa prijateljima u blizini. Želi da mu priđe, ali se zaustavlja, znajući da će njegovi prijatelji postavljati pitanja ako ih vide zajedno. Zato ostaje po strani i završava blizu grupe devojaka. Među njima je i devojka sa žurke, koja glasno priča i smeje se dok svojim prijateljicama prepričava noć sa žurke i koliko joj je bilo zabavno sa Sevom. Ana čuje svaku reč i to je pogađa pravo u srce. Dok se vraća u svoj stan, ulazi u lift i zatiče svog koketnog komšiju unutra. Ovog puta ga ne ignoriše, razgovara sa njim. Nešto u njoj je besno, povređeno i očajnički traži način da osjeti bilo šta osim ljubomore. Na kraju ga poziva u svoj stan. Kasnije te večeri Seva se rastaje od prijatelja i odmah odlazi kod Ane. Dok prilazi zgradi, vidi njenog komšiju kako izlazi. Komšija mu usput pruža knjigu i usputno kaže da ga je Ana zamolila da je vrati. Seva tome ne pridaje veliki značaj i penje se gore. Unutar stana svetla su prigušena. Iz tame Ana hladno pita da li je bio sa tom devojkom. Seva kaže da nije, ali Ana je već ubeđena u suprotno. Ljubomora i bol koje je ceo dan nosila u sebi konačno eksplodiraju i ona počinje da baca stvari, viče i govori mu da mu ne veruje. Seva pokušava da je smiri, pokušava da objasni, ali ona odbija da sluša. Usred svađe gurne ga i on posrne na pod. Ustaje i besno kreće ka izlazu. Ana potrči za njim, izgovara njegovo ime i povlači ga nazad. Grli ga i polako se oluja među njima smiruje i još jednom pronalaze put jedno do drugog. Hvala na gledanju, ostavite like, zapratite kanal i uključite notifikacije za još ovakvih videa.